du Rwanda igeze ahashimishije. Umunsi wa gatatu wari ishiraniro. Ni bimwe bavuga ko bigeze aho umwana arira nyina ntiyumve. Isiganwa ryagombaga kuba indyankurye nk'urusenda. Kuva Huye ukanyura Kigali ugakomeza Musanze n'urugendo rurerure ku buryo niyo wicaye mu modoka uba wananiwe. Gusa abakinnyi b'umukino wo gusiganwa ku magare bo suko biba bimeze. Kilometero 199 na metero 500 zirimo imisozi 6 itangirwaho amanota na sprinti ebyiri. Mbere ko isiganwa ritangira byari bizwi ko hari buboneke mayo jaune nshya ndetse n'urutonde rusange rugahungabana. Isiganwa rigitangira abakinnyi batatu bahise bakora attack. Abo ni Nsengimana Jean Bosco, Plitien Mark Oliver wa EF Education Nipo Development Team na Fushe James wa Bolton Equities Black Spock. Birumvikana ko iyi breakaway yari igizwe n'abakinnyi bake kandi bahatanira amanota yo mu isiganwa hagati. Bidatinze aba bakinnyi bahise bongera ibihe basiga peloto cyane bitewe nuko amakipe akomeye yanze gufatanya ngo agarure abakinnyi bagiye. Kutabagarura byari ibyo ko kilometero 190 ni nyinshi cyane, ariko nanone kureka breakaway igashyiramo iminota ikabakaba 12 hasigaye kilometero ziri munsi y'ijana byari bitoroshye. Abakinnyi batatu b'imbere bakonanye neza cyane uko bishoboka, ariko bageze mu bice bya Kamonyi. Nsengimana ahitamo kujya gushaka amanota y'imisozi wenyine. Nsengimana yatsinze umusozi wa Kamonyi, wa Ruyenzi ndetse n'uwa Kanyinya, ndetse no ku murenge wa Shyorongi. Aho hose yabaga akurikiwe na Plitien wari wambaye umwenda w'umukinnyi uzamuka imisozi kurusha abandi. Ku rundi ruhande Fushe James we yashakaga amanota yahatambika. Yatwaye sprinti zombi iya Muhanga ndetse n'iyo kuri Nyirangarama. Peloto yakoze akazi gakomeye cyane muri kilometero 45 za nyuma. Gusa mbere gato habaye impanuka mu bice bya Shyorongi yatumye isiganwa ricikamo ibice. Abakinnyi bayiguyemo higanjemo Abanyarwanda, Abanyaritreya n'Abanyamaroki. Umusozi ukomeye wagombaga kwitonderwa cyane ni Kivuruga. Breakaway y'umunsi yawugezeho. Nsengimana wakoze akazi gakomeye mu misozi yabanje yananiwe. Byatumye abo bari kumwe bahita bamusiga. Amanota ya Kivuruga yatwawe na Plitien, Fushe abo wa kabiri naho Nsengimana abo wa gatatu. Ibyo byatumye uyu munyarwanda abura amahirwe yo kwisubiza umwenda w'umuzamutsi mwiza, ariko n'ubundi akomeza kuwubona hafi cyane. Ubundi kuva mu mpinga y'umusozi wa Kivuruga ugera Musanze harimo kilometero 23. Habanza kumanuka hagakurikiraho igice kinini gitambika. Gusoza na gasozi ka kilometero 3. Breakaway ya babiri yageze Kivuruga isiga Bosco amasegonda 3. Naho igice kinini cya peloto y'abakinnyi 20 kabinyuma gatoho umunota umwe n'amasegonda 30. Mu mibare byashobokaga ko breakaway yatsinda, ariko nanone ukurikije urugendo abakinnyi ba breakaway bari bakoze byari bigoye kubyizera. Bella Flowers yambika umukinnyi mwiza muri breakaway uyu munsi yanahembye Nsengimana Jean Bosco batubwiye ku bikorwa byabo. Murakoze cyane. Mbere yuko wenda njya kuri Tour du Rwanda ushobora kugusubiza inyuma nkagusangiza ibyumweru n'icyumweru kimwe inyuma igihe cya Saint Valentin. Ngira ngo umujyi wa Kigali wose warawubonye ukuntu wari utatse kubera indabyo nziza za Bella Flowers. So igishyashya tuzanye muri Tour du Rwanda dufite varieties enye nshyashya tugiye gushyira ku isoko. Ubusanzwe twari dufite varieties 16 z'indabyo z'ubwoko bw'amaroze, ariko iki gihe tugiye kongeraho varieties zindi enye. Tukaba twaje mu mujyi wa Musanze by'umwihariko kugira ngo twongere duhure n'abadistributeri bacu tubashishikarize kongera gukoresha indabyo, gukomeza gukoresha indabyo, kimwe no kugira ngo bamenye ko dufite izindi ndabyo nshyashya tugiye kubazanira ku isoko. Icyo nicyo kintu cy'ingenzi cyatuzanye aha ngaha. Murakoze cyane. Abakinnyi bakimara kumanuka Kivuruga, Bosco yafashwe n'itsinda ryashakaga kujya gutwara itapi. Abakinnyi babiri b'imbere bakoze iyo bwabaga barinda batangira kuzamuka umusozi wa nyuma bakiri kumwe. Gusa umunyarwanda yavuze ngo icyangira umuntu gitera agahinda. Bafatiwe muri kilometero 2 za nyuma umwe ku wundi. Etape yatwawe n'Umunyaritreya Murhublahan Enoch ukinira ikipe ya Green Project akoresheje amasaha 5 iminota 13 n'amasegonda 37. Yakurikiwe na Self William Junior wa Sudari Quick Step, naho Anatoly Budiak wa Terenganu abo wa gatatu. Ku rutonde rusange n'ubundi ni nkuru tumaze kukubwira, kuko mbere y'uyu munsi abakinnyi bose banganyaga ibihe na mayo jaune. Enoch wambaye umwenda w'umuhondo amaze gukoresha amasaha 11
iminota 20 n'amasegonda 59. Twaganiriye na Muhoza Eric nk'umunyarwanda uri imbere ku rutonde rusange uhembwa na Forzabet. Muhoza uri ku mwanya wa 10 arushwa na Enoke amasegonda 11 gusa. Rwanda irakomeye kuba bafashe abura metero binga bakavana iminota 5 nene Tour du Rwanda irakomeye cyane ko nashakaga gutsinda etape neganya gutsinda etape turi kumanuka nagerageje kwesha panja na Enoke n'umukinyi muri Decneige ahitaza n'abandi babiri birangira iporoti dufashe tuba turi kuvuga ko twese turashaka gutsinda turashaka etape tuba turi kuganira wagira ikibazo ukamubaza akaba yaguha ibyo kurya turi gukora neza ni umukinyi mwiza mu kuzamuka muri finale ushize none musozi wa nyuma ushize yabaye gatatu cyakoresha gutsinda etape ya 4 isiganwa rerekeza mu karere ka Karongi rivuye Musanze n'intera ya kilometero 138 na metero 900. Harimo imisozi 3 ya kategori ya mbere na sprinti ebyiri. N'urugendo rwo guha agahenge abakoze cyane kuri etape ya 3 ndetse no kugerageza amahirwe ku bari batakaye. Kugira ngo ukore neza bisaba ko uba waruhutse neza hamwe na Rwanda Form. Indabo nziza z'ibirori nka Tour du Rwanda ziva muri Bella Flowers. Dukomeze kandi kwirinda agakoko gatera sida nkuko SFH Rwanda ibidukangurira. Nge nitwa Yvonne Iradukunda Karugenge, Shimire na Muhoza Aime Moise n'ikipe yose ngari dufatanya muri Tour du Rwanda. Everybody